Čekamo celo jutro. Ima malo oblasti u Srbiji u kojima je seljakov život, njegovo domaćinstvo i imanje i sva kultura i narodno verovanje ostao podalje od teških vremena, ratova i ubijanja, a da pritom neke druge nedaće u svom svetu nije uspeo da učini podnošljivijim i manje nesrećnim. Oblast Tepeča, koja se kod Rudna spušta sa starovlaške Golijske visije između manastira Gradac i Studenica, blago krivuda ispresecanim šumovitim dubodolinama, niz potočne slivove ka Ibru i Ušću, u doba srednjovekovne srpske države nikada nije bila prolazište karavana i putnika i raznih vojski. Ova oblast sa istoimenim centralnim selom i kljunovićima, železnicom, Sencem i Slatinom, Doljanima, Bareljima i Kraljima zaobiđena je sa svih strana kraljevskim i carskim drumom, još u vreme Nemanjića, a onda i banovskim putem u novije doba. Kroz čitavo vreme u prošlosti ovde su dominirali predivni predeli, a besputni reljef je sve do 20. veka nagoveštavao da u ovoj oblasti još ima šarma iz ukrivene stare arhitekture života. Nažalost, danas je takvog šarma nestalo, pa ono malo seoskih domaćinstava čini neku vrstu rastrešene ruševine za koju se više niko u Srbiji ne zanima. Paligorski put, ovaj se zove, što su ga kopali Paliodorići. I to je najstari put koji je ove krajeve povezivao od Golije, povezujući dole Kušću. Tu je transportovana građa, rabadžije koji su vukli građu tem putom, drugo prevozno sredstvo nije imalo. Imalo je tu postotak rabadžija dnevno i preko 100 voza prolazilo, sve išlo. Posle su prokopani putevi okolo, znači gore iz Devića za Ivanjicu, za Rašku, iz Golije, i sad su ovi krajevi zaostali, rabadžije više nema, prešlo na kamione i tako ti je polagačko selo umiralo i došlo je na samo staračka neka domaćinstva, ali kraj već nema više. Zdravo, Gano. Kako je? Eto, pošlo malo u selo. Recite mi, odakle ste vi, gde ste pošli sada? Gore u selo Tepeče. Idemo malo radimo poljoprivredu, nema posla u firmi i moram malo da obnovimo poljoprivredu. Zašto niste ostali u selu? Pa eto, prevaren je sistem. Bilo lepše u industriji, u preduzeću. Sad je preduzeće stalo, sad mora se vraćamo da obnavljamo dedovinu. Znači, dedovina neće da vas izda? Pa ono vidiš, i to hoće, te suša, te grate i na kraju slabo svud. Nisi siguran nigde. Prvo interesovanje za narod u ovom kraju pokazali su čuveni cincari Paligorići, koji su Raški Ibar počeli da naseljavaju sa Kosova, od Sitnice, Gornjeg Ibra i Zvečana, između 1815. i 1839. godine.
Najmoćniji predstavnik ovih Paligorića bio je industrijalac Simče, koji je posle Ljubomira Kursulića 1924. godine imao najviše strugara potočara na Goliji i Ušću na Ibru. Rukovodeći se cincarskom pronicljivošću i grčkom varkom, a kako kažu i srpskom psovkom, Simče Paligorić je negde oko 1905. godine neobičnim ručnim spravama prokopao najkraći put kroz Tepečku oblast, od Rudna do Ušća, danas poznat kao put Paligorića. Kako ide posao? Kako, vidiš? Loše. Pa ovo se zvao Paligoricki put, glavni gore što je niz Kovačicu. A ovo je dole Kljunovački put ovude. Pa to su Paligorići prokopali, ja ne znam nija koje godine. Davno kad je se vuklo iz Crepurnika građa za Ušće, to su Rabadžija sve vukli, to su bili sve kola u kola gore tem putom. To je sve ručno prokopano. To je najstariji put, veza Rudno Ušće. Najkraća veza od Rudna, Ciganski krš, Dražiniće, Kljunoviće, Tepeči, Slatina, Doljani, Kosuriće, Želežnica, Matovići, Barelji, Kralji. To su ta sela koja su zaobiđena i znači to je pre 2 godine kad je pao sneg da nije bilo Ibarski rudnik kada pročisti, mi ne bi mogli 4 meseca da siđemo do Ušća da uzmeš brašna i neki namirnica za život za u kuću. Ja mislim da je ovo čisto ovdje, čista priroda, tu nice prska šljiva, nice prska voće, jabuke, pčelarstvo je tu, maline tamo Tepeči, ovdje maline su zasađene. Ja mislim samo da je put da se uradi, tu bi se narod 50% ako ne i više vratio na selo, tu nije zapušteno, ta sela su ostala, kuće stoje, imanje, rade se, šljive se kupe, kosi se, stoka se, sve se to obdržava još, iako ovako teško dolazi to dozdo iz Ušća, ali mi se trudimo i moramo i ne može se drugše. Prema jednom letopisu, najlepši, najpitomiji predeo Tepečke oblasti naselili su Kljunovići u 13. veku kada se gradio manastir Gradac. Po njima se selo i danas tako zove, mada ovdje više ne živi ni jedna porodica Kljunovića. Oni su svoja ognjišta pogasili odmah po prvom srpskom ustanku, kada su zajedno s Karađorđevim ustanicima napustili svoju staru postojbinu i nastanili se u Banatskoj ravnici. Potvrđuje to i pančevački protar Senović, koji je 1828. godine boravio u Alibunaru i tom prilikom posjetio graničarskog kapetana Kljunovića i njegovu ženu. Opustelo selo Kljunoviće oko 1830. godine naselile su prve dobeglice iz Crne Gore, Vučkovići od Njeguške vrbe. Bežeći od turskih zuluma, imali su više selišta u Potarju i Polimlju, a ovdje su ostali zbog bezbednosti, dobre zemlje i još bolje vode. U to vreme život u bespuću je bio spasenje. Ne bi se reklo da je to i danas.
zaboravljen narod, niko ne nije uzeo ovem potoku u obzir. Baragi dođu kao bušnu malo po tem putu, gor po brdu, bušnu, pa pobegnu, pa opet tako. Spremali smo, nosili smo čak do Ciganskog krša, radovali se da ni to put naprave, nosili, terali na traktoru kranu, ali od toga nema de ništa i gotovo. Svaki se čovjek nada da će biti nešto bolje, nešto slaba vajda. Kada je najviše ljudi odavde odseljeno? Odseljeno pre jedno 10 godina, 15. Zašto su otišli ljudi? Pa otišli su najviše što su škole zatvorena škola u Sencima i narod zbog toga je najviše otišao. Jedino to, drugo puta nema narod, leti malo letine, prevuče zimi kuće, padaju snegovi veliki po 3 metra, 4, nitko čisti, ništa. To ne uzima u obzir niko ništa. Vi se ovdje mnogo mučite? Mučimo se celog života. Otišao jedan put za Gradac, jedan otišao za Studenicu, ova što je počeo da se radi, to su odvukli jači ljudi, ko je imao veće prijateljstvo, to je urađeno, ovo ostalo tu ništa i gotovo. Kada bi se napravio put, da li bi se mladi vratili? Pa ne znam mladi, ali bi bilo i za njih bolje, zato što imamo imovinu po selima. Ovo nema kom da proda, niti ko da kupi. A ljudi da ima put, oni bi se vraćali da rade svoju imovinu i išli gdje ko ima Ušću, kuću, Raški, Kraljevu. I vi ste spremili, kako čujem, neku odstupnicu u Ušću? Pa jesmo, ali vodnije sve isto vodenak, ali džaba je to. Eto, država bi sad trebala da poveze računa malo o nama, o Kljunovićima, o Tepečima, o železnici, o Korenjanima. Tu nas ima dosta, tu je 17 km kratak put, a to tamo na Studenicu, na Gradac, to je preko 100 i jače kilometara prave puteva, nas niko ne uzima u obzir. Treba malo i o nama neko da poveze računa. Pa ja sam došla, imalo nas 13 čeljadi. Imala sam svekra, svekrvu, đevera 2 jetrve, po 3 dece, sinovčad. Imalo nas 4 snaše, sve to bilo lepo, imalo puno dece. Družili smo se, imali tamo školu u Trmčinam daleko. Djeca su tu išla dokle je imala škola, posle se škola zatvorila. Počeli su jedni da odlaze i morali su svi. Eto, imamo sad tu 2 lepi mladi dece. Ja se nadam da se i moj sin oženi, pa i ja da imam unučad. Ali, eto, najgore ne put srušio. A drugo, imamo sve, rođevani ovde sve. Što treba živem čoveku, sve može da rodi. Kažu da je ovo raj na zemlji ovde, gde vi živite. Jeste ovde, sve može da rodi, ovde je lepo i pitomo i dobar narod bio i dobro sve, ali samo je to otišlo, moralo da ide za poslom, za školom, za to. Iza mene ovde nalazi se put onamo selo Železnica. Taj put je neprohodan, tu ni traktor ne može da prođe više. A najpre je vučena građa onamo. To je voda odnela, niko nije popravljao, niko nije radio i to je zaraslo u granje i vodu. U Železnici ima 15 domaćinstava. Neko je otišao za poslom, ali leti se vraćaju te rade ovde i bore se svim silama da selo opstane. Ovde je vazdušna banja, zdravo, čist vazduh. Ljudi vole da borave ovdenak, ali problem je putevi. Kad ni dođe Zavjetina, tu se uskupimo i dođu ni svi. I ovi što su otišli i mi se borimo da sačuvamo, jer ni ovde svakad lepo bilo puta, ne bilo, mi ćemo selo da sačuvamo.
Predeo koji vodi od Ušća ka selu Slatina poznat je kao Tepečka vratnica. Ovde ispred, pred samim ulazom, otvaraju se raskošni predeli, jazovi i valovite visije, ali neobičan i pomalo jeziv nagoveštaj sela Slatina. U selu Slatina više niko ne živi. Bilo je nekada ovde mnogo kuća i još više naroda. Njihovu selidbu nije izdržao put Paligorića, a da je na njemu napravljen novi, bilo bi sigurno i obnove života u Slatini. Ovo je selo Slatina, to ti je bilo ljudi, puno pleve ljudi, pomagalo se, radilo, mobe i sve se bavilo se. Eto, vremenu po vremenu, iz modelo nema niko sad. Prazne kuće, beda. Kao što se dobre, stare i zanđele požutele knjige često iznova iščitavaju, ovde su počele da se prevrću i nove stranice grobljanske knjige, pa nada postoji da se bar tako vrate u selo oni ostarili i onemoćali. Pa eto, moramo malo tradiciju održimo, tu su ni očevi, majke, babe, sestre, imamo razni, imamo mladi ovde ljudi. Prvo ne zaboravila ova zemlja, ova država, na primjer, što nije ostavila bez puta, bez ničega, bez prodavnice, ne bi niko ovdje nije otišao. Evo, morali smo da odemo za poslom i sad. Ipak smo većinom mi koji smo doživjeli smo malo penzije i nešto, pa smo se, vraćamo se malo ovdje. Pa mi trudimo se koliko možemo, pošto, ali sve je to infrastruktura, putevi su loši, znači ljudi nemaju čime da dođu ovdje. Znači, tako je sve, ovo selo broji negdje oko 16 kuća, znači tu niko ne živi ni u jednoj kući. Mene da oće moji ovdje, da me se rane, da me poslušaju, ali neće. Služi se, ovdje me, ovo mi je otac, to mi je brat, to mi je deda, pradeda. A gde ćete vi? Ja bi ovdje kad bi cijeli. Nema nijednog sela u Tepečkoj oblasti koje se pominje u bilo kom srednjovekovnom popisu. Tepečka sela ne pominje ni najsveobuhvatniji defter iz vremena velikog turskog vezira Gedik Ahmed Paše iz 1477. godine, kada je u oblasti Brvenika popisano 178 sela, 5 mezri opustelih sela i 3 manastira. Zdravo. Dobar dan. Dobar, kako? Možda se boriš svako da radi? Kako? Joj, vala nema šta da radim. U tuku, grad znači. Joj, mene što ubi doba. Nigde jadi nisu bili ovaki. Nigde. Ali ovo, brate, ja rekao, ovo ubi Bože.
u 4:30 nikad grad bio nije. Izjutra? Nikad, koliko ja pamtim. Nikad. Ali ja vidim da na onu X-u noć zapuca neko čudo, a ja ti otvorim. Kako ja otvorim ono breka i orasi mene u naruče. Da podrže onako. Duže, veli zlo. Pa ja rekao, pa kad ustavi na onoj X-ni pa kad se izruči na Niš. Da sam znala da će grad, ja bi nešto ustaljala, no nema. To je u momentu bilo. Jedna, što je rekao, vasiona nosila. I to je od Rudna, evo, ja zovem gor Raska. Jel bilo gor grada, samo prsnulo? Samo prsnulo. I došlo samo do ovde. I evo u Stročici pa nije. Nije, dole nije. Evo tamo Slatina nije. Pa nije, Kljunovići nije. Nije. Samo go ovde negde. Samo nas. Samo ovde su. Da. Ja ne znam. Ne znam, umem ništa da kažem, ali samo... Kako su se nekada u selu branili od grada? Kako smo? Da. Pa ja ne znam, nije ga baš ne ovoliko meči ni bivalo. Kako da se braniš, ne možeš da se braniš, ni od čega, od grada pogotovo. Stare žene su znale nešto da urade? Znale da vražaju, ja vraža pa ne vređe. Kaže zovi, udavljene zovi, ove zovi, ono ne vredi ništa, sve to pretište i upljeska. Ubio se. Zovi ti koliko hoćeš, nema ništa. U Boga vjerujem, ali ne vredi vjerati u druge stvari. Bogu se molimo, a da ni da Bog sve što je najbolje, ali samo sada možda to sa šta je. Ili nismo nešto čuvali, ili nismo, ne znam, kad ove stare žene vikale kad je čuvao se, ne znam, beli danovi, ne znam ovo, ne znam ono, ali voj ne čuva niko ništa. Niko. Zašto su mladi otišli odavde iz ovih sela? Zašto? Pa što su otišli, svi su otišli puta, prvo nemamo. I nema u gdje da dođu. Jeste li došli vi ovim putom ozdo? Jesmo. A kaki je ta put? Nikakav. Pa da bome. Na sve strane je put dovedena, naša relacija nije daleka vođena. Da povežu sa Rudnom. Ja sam odgo iz Rudna. Oni imaju put do pred kuću. I asfaltiran, a mi vođena je nekoliko, i kaže da borave djeca, pa djeca da mi boravi kad ne može da dođe. Ne može. Centralno selo Tepeči u ovoj oblasti, kao i sva druga, ne beleži postojanje bilo kakvog istorijskog spomenika, crkve, neke manje bogomolje ili starog groblja, što sve ukazuje da je ovaj besputni kraj veoma kasno počeo da se naseljava. Otkrili su ga čuveni Dugalići, koji su ovde došli u 19. veku iz sela Kralji kod Studenice i koji se smatraju za najstariji rod u Ibarskoj dolini, s korenima iz 13. veka. Malo je poznato da su ovi Dugalići izumitelji nadaleko poznate tepečke rakije, koja se u vreme Obrenovića nalazila na njihovom dvoru, kao i u Beču i drugim dinastičkim centrima zapada. Što vredi ako čovjek treba da nabere ovdje 1000 kila malina i da otera do ušća, on je to upropastio sve. Nema šta ne može ako bi država preuzela na sebe da svojim rukovodstvom, svojom pažnjom učini poteze sve one koji su potrebni za oživljavanje sela. Da se izgrade komunikacije, znači putevi, da se dođe do zasada novih voćnjaka ili bilo čega, malina ili bilo kakve druge proizvodnje, kad bi se garantovao otkup tih proizvoda, da čovjek zna šta radi
ovo bi se preporodilo sigurno za 50%. I tepečka rakija bi verovatno i dalje bila u Beču. Tepečka rakija je čuvena i ona bi bila plasirana sigurno na tržištu i izložena na mestima takmičenja za rakiju, što bi to ukazalo potrebu za nekom širom proizvodnjom i prometom te robe. Na ovaj način ne može da se očekuje ništa. Šta možete vi da očekujete kad je samo u ovoj kući ovdje, mojoj, 105 đaka bilo 45. godine, a nas je danas ovdje svega 9. I to po 70 godina i dalje. Znači, ako bi samo država svojim zakonskim propisima, svojom pomoću, i ako bi imao pametan čovjek da oživi selo, ja mislim da bi ova Srbija progledala na oči. Sigurno za 10 godina bi bila jedna među prvim zemljama u Evropi. Sigurno garantovano. A na ovaj način mi iz dana u dan idemo nazad. Nazad i tu napretka nema. Nema napretka. Tu bi bilo mesto i za tepeče. To je mesto za tepeče, to je mesto za Šumadiju, to je mesto za sva, kako bi se izrazio, za sva brdsko-planinska područja. Čekamo celo jutro.